Mami nyantokwa. Komi ankasa mi obi a me ni ahemfiefo ne di agonti me nya banta. E banta de asofo ne nya banta Kumenu ne wizi nya banta ne saa ofansu de lo nya banta ne ade. Bobo kan asem bi wo so no yonko awota. Uni Kumenu se montam te se. Ame Kwaku de ye share aside se nya kasa. Em se me kan asem bi no antemase. Se ma akohwe comment bi. Ade Salinko one ne ile jaya na one wo ba afo. I have to break it. Say fine, why feed there? Menini mi no. Entema ide ati. Eni hobby. To ye divorcee. Ye divorcee. Na dey ne si wono yire ntem. Mini anke ya fam trim so no bende me koton ma de ya first na ekun committee me tena se je se dwomfo no bi ka se Salinko. It's a great day and it's a wonderful day. We thank God for life. Say Nyanko Parker so na that's at Poleeno Multimedia edin no guso the fresh boy Papa J. Yeba bedin komo. Enra we had fun. Yeah, Techima still in free her. Enra ye bobo having fun pa. Now share bigger quiz Frankinaro. Dr. Laiki Papa Kumase Salinko. Now mujina field AE skills at Techima for enra omoneje papa. But yabadi no see edin komo Mishia Salinko achepa Mishia na papa today. May try say any bedin komo kakra na ahwe what is going on. And the show no is being sponsored by 27th Instant Chocolate Mix. 27th Instant Chocolate Mix. We are 3-in-1. Don't hear no pan. Don't hear any pan no. Na say we wanya pena me koto milk me koto sugar bibia any nsu any pan no nsu na nsu no hot water to me cold water to me and normal water to me. Okay, normal water no so to me dey say na open bia obetumi the natural cocoa powder na ya Ghana cocoa powder ya bibia amfra na there the ntia me kasa me man akwa ba be wura say ono any product Salinko no any product or dia badwa so a otumi say enu ame the last time me ba Accra no me GB any me container ni container na ye kunku yeah kunku me bo no nyina ansa na me ba enti ene wa be o say wo ma me be box ni be 3 sachet ni be 3 na me ko gu fi na me no na we no wa product ya me nshira bebre ma mento enchi akese ma woni we wahwefo no watiefo yeah I am a kind tiefo because obi wo ha nkankan ni abrochirefo no yeah oya ade nyina no kitchen kra no oti yeah ya me nshira obi bia wo hwe Poleeno Multimedia me nua no kre nyame adaroma me am product me de abadwa so chese obi ani age ho free say you starting kunkum almost like 2.5 years. Yeah. 2.5 years. Enye easy kra. Nti na ye kwa na say betime nya sachet because kunkum de na bo no ye obi a na timi eto. Be sachet ne de say we kura me ye nei a me no wo ka say de. We no te ba ko say ya menka no 1 cedi 50 pesos. Oh okay. 1 cedi 50 pesos. Na chese ba ko bo no. 150 pesos. 50 pesos. Oh, this is the form boko. And you want a cassia and so and also a 40 gram, weigh a 30 gram. Oh, okay. 40 gram and so no. See the and some no. The rest will be a bit near to be 2 cedi 50 pesos, and our cost for 3 cedis. Oh, okay. 2 cedi 50 pesos, and that's so. Areas here, a ben factory no. But fancy they got temal, Bolegania, their transportation in Abia. Nini pana ye 3 cedis e dia ma the mouse nene nko enka se bia the TV so say 250 na mo me bia e kwan na ade na atwa no enti no wo se bia ode kakra to so na wotimi enya ne bo enti minia ye ba sachet ne de men kan se owura Yesu adom ana Allahu akbar Radiant Ponyankopon adom amase se obi age atum obi anum bi even the 80s can take it. Bia 80s. Omo fanya me ho. Omo na ye 80s. Omo fanya me ho. Omo se nyame bia ni ho. Okay. Nti obi wo kwa so obi nkwa so le. Nti obia to me enum be 27th instant chocolate mix. Fantastic. We ukra na eba. Ukra ba anase ohihe no Ghana ha ya. Ade a me ye ne se wo hwe me secret ya I can't reveal all on the TV set and that's on the internet. Okay. Sachet nany idea me crefra brochire. And a milk powder and so crefra brochire as well as sugar
Ifra broche be cocoa ne de natural cocoa powder ne de me to no Ghana he ya. Oh, okay. Yes, me to me cocoa wa ha. Natural cocoa powder pa dia ahoɔden nti me tea say no the intia obi atimi nom ne say because of the cocoa powder no nti say wonum me tea na wote say chire no wo feel bitter ne kakra bi ne say cocoa no gina mu cocoa no okay nti obi beka say Salinko we dey oye herbal tea na there bi eniema pa wo cocoa powder ma na wo cocoa mu no because em use natural nti wonum a wonya saa niema ne wo mu obi wo wa ne rate afi ade obi wa ne ba ko school a ye kire na de na ne refi me na da woda because me a public figure retentive memory o prepare de o pa to mimiti ni bi okay enya mreke nko an ye de afra sebe bebre or out a wo benom na me okay nko they are not helping the children and they are not helping the human system no regulation no emwaye me da se one Poleeno mama me kwan minim se yede ya nso a metua for sponsorship and there's a program bi a medaso yes me da se die nti a ewo se enka menya menuanom a ye we nyina omo di kan dada ne ade ne nyina omo besua bibi kakra wom se ade no kokoo no ne ma ahoɔdene kokoo no ne ma retentive memory kokoo ne ye wuti konkura ni mu adwuma cocoa powder na nkasa ne ade a ye ton enti se ye be portray ana se ye be highlight yen product ye Ghana cocoa powder ne dia ye mfa cocoa powder ne ye ma ne nkwade nim ganse ye be use milk bebre na chese ahoden na ye den afrim wonum a wo eyesight wani obi a wani eboa wani pa ade a cocoa tumi ye wo de opa ko internet nebo the nutritional value of cocoa. You see all this enti ayem obi aso obema ne ba no media me na me TV so na America sa obi die ni ho enye mrek nkwan na 7 preduas wo se yesesa de fra aduane no ma Ghana fo no ye ma cocoa ni nkom na asa wo mo yade enso ti me de no no ma esa wo yade because me the Ghana natural cocoa powder na ye duro bi anim cocoa et se paracetamol enti obi atumi fa aye no first aid because mamani Abraham aminwie no na ye nom obi de but edwan so de ye ba akofo enti no I would say baby a obeko bia o sabetumi akabi na kumase ya no ane tashima ha say na omo obi o ha me da se bebre so far ne de kumase ukọ kache bedu yire ho abenya bi ukọ kewu alaji tofiko benya bi the fruitful land ubenya bi na anti adoma ubenya bi won ho na wo bankran so a Ransbet shops ubenya bi wo ho sister coach o donkomi he wonim bibi ade ba ko anyame de ahira ye ne se donkomi fo nka wo fa niema a eya be date ni bewu be ye de wo hweso a we date egu so expiry date what the manufacture date no 22nd 4th 2023 4th month January February March April and so don't come before a two so because it was a entin crans oba obenya bi ana nkokọ for dear metimoso am sorry fantastic adwuma ne be pagya nyina ye nkokọ especially kwaku didi udu nkokọ na so dansa mana aka kwaku didi a otu na kese kwaku didi fa ne ma bebre Aches was spread the concocco and yinam baby a kodi star no was so an area packer kwa disco to be at the mu to be just me kaze me bubo din a ade ebesa ye mesrin kotakwa takwa Ransbet ejini din 7 step by step ejini din just shops bi wotakwa me kaze me boa bebre but as say no when you call adwuma we no ho ya chensini no say sini na say ebe hu bia ye wa nkasa wo die bi na wo ya na wo ye but say hu Salinko no twese sini twetwese ni as we ne sika na ya yo de me da se bebre am say entrepreneurship de me am be say wo no aden say entrepreneur me no ati Salinko me no ati Emilia we are say one or so abrabo no so pe fapimana pillars ya you must engage yourself in business
yadwuma we ade ba ko so de onim se ma wo mu ache getting to like 21 years in the film industry ade ba ko ama observe wo adwuma yi ho ne se woni sikadawa untimi nye acting no mo wani nye fachi otrim pa se woni sika unsebi ya woni sikadawa untimi nye acting no mo wani nje enti wo be hwa ye mu bebre ya engage yourself in business on de mecho enti so wo business na afei wo business na erane na gina TV so na wo ye jimi adwuma na wo feel good wo feel okay boss when you say wachi bibi da wachi bibi da wachi enti ye jimi adwuma na ye concert ne de na wo wachi wo jimi wi de na akodi enti wo be ha sikania na hotani bia na adwuma nti na ma na hotano enti adwuma wo hwa akodwo miami nwa akodwo nkansala wen owo ni school ko kumanu owo ni school another business awo ye biam acrobato woni business awo ye won krofo bebre na mama ground woni business awo ye Emilia Brobe Vivian Lawrence Matilda Asari lot of them Bella Samoa or the batteries is free abrochire beton I'm so a businessman pa yes we mentor kese most of we the guys are your system enti me mama ni ko unse me start pure water linko water koya but SIC form because me nya push and afi me be ye sa 2017 instant chocolate mix yesu adom waso ye mu a ye de nam enkakra ye konti mo be hu se masa bounce back to the film or media movie industry no any a concert ne ye more because I know say yesu adom 27th no ejina machi enti me gina na me say ye bebo obo e mu hu mo ye video bi ato internet ye concert kama what you say and many nso je enra say ye ba ye no obia young guy bia is driving a very new car on say eno ma wujimi high enti Jimmy adman dey me enti na dey wa kasa o ba young guy bia young guys are come say munyina wo movie industry those days no that time na easy say o ba adwuma because obi wo ba mu nche kra who want to say something encouraging those days no that time na easy so baba ma nya sane ma we and I say it could have been easy to have achieved wealth and our properties among us, but there was much of a yotics. Na otain no ne pesaminku minyano in the industry ne doso that time no enti da bi obi ye me interviews ade na senior adwuma na gu am catch am say nwu yo nyame na ama ye different dimension enwu ye de na gu wona na adu sika ko be produce na utimi kan kwala bi she kan talent bi she no wo na nyame age afiri won sem anu wa be ni general mo she na nso obia ye bi wote a wo fa wo camera wo ko ofon ye kama papa kakra bi a no anso wa ye video wo di tum na kwasi broni a chew kakra o se je $1,000 je $2,000 kame ba ye bi twa yi Honda Pilot e bi twa CRV e bi twa we mo musika mbwa wa na de man producer ya adwuma ya modembo enya asman ko mebo bodin ayi kwasi nyam che na de man me pa show David ayi friends obo production pa chanya ya abo Pa Thomas ayi Karimode enye osewususu enye Mr. Osei enye damfo bi enye Venus film Debbie boys Yesu na ache na say won say boys bi wo mu ni sika kra de hand dan won say boys bi wo mu ni sika kra de to atade won say boys bi wo mu ni sika kra de hweba nke so wo wi a na nke ye ne pepa so wo obetima hweba be won ni sika nti wonyema wo sikoyigu be bras see a wa ye crash ni wonyem obi abema na yi wo sika kra kire wo bobre enti wo wura Yesu na ne papa nyankopon no na atena se aye omo analysis atiti bia film de bia hyehyem no se mientum na boys no omunya individual income
And only I said this time, sir, near my way, okay, boys na girls na your monument. I'm producers nankasa way back. No more, they are not working. I didn't see more Multimedia. They can't work because you were the vessels for them to have achieved what they could have. What you say? Eba ni twi ma ye na no am de ye nya omadwuma omunyo musika. What you say? Yeah. Me madwuma me ye me hu akwala akora me bu no. Nti wo be hwe madwuma mu a ye nyina obi anso awo. Yeah. Ye nyina ye to abom me nya panyi no. Me omla me mai. Omo obi kura from azozo obi fra from me boys. Obo Salinko. Ono na diska na eba. Nti wo se me bu no. Yeah. Nti me say my manager, my personal assistant, I will know, sir, managing me, young guy like you. Yeah. Otimika se boss with the minimum come crowd. Obi to me your bonnet, no, I can no asaba, no asagin. They're making what you say. You, what's up, Banami Joa? Me papa be a foot to the two me for that Dixon. Or say, always no respect to what you might for. Yeah. No more because they are bringing something for you. Yeah. And to make time be out kwa osaba message. Ni answer me hwe me hu ye. De na no ye ya problem ba ye no. Na anya se won sa anya biem se wo ye nipa ye dote. You can confirm it. Yeah. Be me no se me de ade na wo ye na me di sie. Na fe me no bo ne yes. Na de ewu mu na anya me ma wo de ben me nsa ye den. Eka. Na se wo chima o se na nkasa time no. Na producers and directors no na nko so mo building relationship ni ye ni kwan so mo father Becca say hunhun so ye producer to woni artist nya asem because artist no oye basa oye obi oye radical yeah obi wa oye hatu kakra obi okra ne kasa nya bet hu so obet TV ne so no na be ma sika me condemn producer bia but me kasa e rade ena asesa game no ana oma yesika agu ye bottom ye ne anwomtofuo nyina ade awrade ye no no ese obi kura timi ko studio bi no akwhye no afa organless no afa basis oto worship ana da YouTube nyame maniska afi no obesa akopa Thomas se producer menyom debi hustle bi Shatawale ade e me fo no ho nse ofa fon no akeka bia no atwatum otwatum za na chese ne nyom foforo na ebeba yesu sata kan kwasi asem wa kan kwasi asem nti kwasi asem ne yeso de nyom bia bantu ko hwen kwasi asem no kan onko ne nyom ne nso ye dai nso ye de nyame kwan ya ofa so di shira. And do you think say obia eyeni dey are we doing it well ye ni okay me da si bebre na me kan brofo bi na me busa omo se no an ye with different species of human or mankind. Yeah. And we have different ways and kinds of works. Yeah. Miti ya me ye. Oy bi abeba me factory ho no me ye minor. Me de na me ye no e bi me ye bi abe 10 bucks. Baby am ye no kura na bi etese ha kakra ya. Baby abekọ Nestle Ghana no. Oye ni boyi. Warehouse. Obekọ Promase do. Oye ni boyi. Yeah. They make an what you say. Obekọ this way. This way for oye ni boyi. Be me nso me ye me dia me ba. Okay, ne nchira ase ne say. Adwuma no nye nyina na ebetima ye mo ka ne say perfect job. What you say. Enti sa ne ma no we ye BC ye ne de Poleeno ye ne de Zion Felix ye ne de konkonsen ye ne de tie be kambo mu a na afi ye hu se ade na afi di aba bebre enti se cameras na abrofo ne ye aba o so the camera ba Ghana ye to ne mo because enkoye nipa ba ko mienu bi pe ade ma development backroom no no enti ye ntimi nya na se obi ye ne camera den a ebenya lapses ebenya lapses enti eno ne beboa ma adwuma na gina. Okay. Senketwa ni ho akese ni nye yi. Okay. What you say? Enketwa ni ho akese no enye yi because we koto camera, we to battery, we to we na ma abrofo no so atumi import ni ma bebe. Bentu nya ni nyina. Oh, time of in fact those days, you know, time of acting, you know. I think say obi abenya ni peak kakra. The time ana ejako wo ho no.
na me nim say obi anya agya kwa na ye Salinko so uhu sa era no yes so we kwa na we ba but ade ba ko ehunu say all time no uni any artist bi ebenya banta all time na wo jira na so ni artist bi nya banta because I na era no say we era do ha oni we abenya problem we era ba na unya banta oni artist bi nya banta me nyame kan panyimfo na na eba no nti ma menya ntokwa ko mi ankasa mi obi a me ni ahemfiefo na di agro okay nti enipa asem na enhye da nyemasem nti ma mfa banta na ewrem na obanzo ani mi benya banta na minsom what you say background where you are me personal interest ni hia me more okay you must love yourself more and sana akwa bonten enti menya banta obi ni menya banta sami yuram ne de obi so banta de asofo ni nya banta kokuma enu ne wizi nya banta ne saa ofansu be lo nya banta ne ade enti banta de o do you think say saa niema no de na de ba de na ma me nua Salinko ba na me so me ba na akoye say me nipa no ewo problem de na de saa de ne ba pa bobo kan asem bi o so no yonko a wota enti a system obi ba na obi ba wanya obi o wa botre pa entokwa besi how ye omo a obitima ka say asomasi ba memma we ba memma and ewo ho but eka hu bi nso ne ma agoro no eso obi ane ne hyebre say Salinko ba de a memma adwuma na ye be hwan na eba hwan na eba na ewo ho obi ana meka so obi ane kwan ofa so de bam obi wo kra obi ne wanko a woma yankopon kra se nkuro ni bi wo koje na ode ntokwa na koje obi se bible na eda ho na ye wo book okay say adwuma bi ye de wo kana mama ya kai adwuma bi ye that time na wona na ye PM or set no so achepa ene katawre ne pa George ye mama me bi edin bi kumiwa na so ompe all because of say lady bi zo industry no no so di kumiwa ye ba ko penka lady kumiwa mama kumiwa ama ye de sa din no na ye character ye de ma obi e wo sa adwuma no sa mama ne so ompe but e di competition ti was ompe so be use din kumiwa one thing is obi ane akoma ode ba baabi obi wo ye ne hyebre so se wo so no so timi be hete enti oba a ompe so obe gi obi din ne mo obetime tieti obi anamu ani nipa nso adwene ye different o kofa nipa edin akoto hu so yi woni ma adwene ono nso be dwene afa ho bi akura na ne na konya ntokwa a character name sini na etwa na story na character ndi kumiwa e evan say o de Salinko na ye say na u use like ya o say me mpe like no obi ane ne de se ma de yi unse ye ka de ohia ne nsuo hia e drink ba akopɛ this way do ohia ne nsuo hia okay almost slogan no enti se won so wo ba na uko market ni mu a odo amanfo be ka se because say ye the same type ni nti omo feel say de ohia ne nsuo hia be ye de ohia na opa no okay enti obi a wa de opese odi tu na okay yenti menje je maame no on the Matuwase pa. Uni kwa kuma no say montam te say because me so obeto no the last time I think say o make you comment bi ma on so be comment back. E say montam te say oba no a share no. Me o kwaku de ye share aside say inya kasakasa nakra. Em say me kan say bi no antemase. Ebre bi atwam a yenu afa ni face case ba anti one presenter na busa me kwaku ye interview so kwaku ayi say na me so nhwehwe animu kwaku nso anhye da ante asem na say ko nhwehwe animu ya ade a ye nyina yesu afri ya director Jackson kebentum ho okay ya also nhwehwe animu ni ade nipa na no si no sa ye besere nti na mka oja wo nhwehwe animu nti kwaku nso ante ni ye be ni asem so ko ekosi asem so okay nti ye ma no react but on say me ka say me no obi asem nhye da mfa me because ebi ase ye say wa adwene na obadwene no ne wo answer what you say
se me adwene na me dwene ye tai asem na me kan na chi nye bone a okun ani kwan se kosi hwe nti akire me te me ho ase se kwa kubu afu a odi abufuo because ebia at that time no crazy asem bi so nti ankoya agoro ama no abeye ni bresem nti pam no time no ye nipa okay dotie mete se menwale ya ka senti abete kranka wapon interview intem ohun nti opa enipa ate what 3 days na nwale ya wose wasumu hwenim ena obodi na ye feel good timfom so no ankasa na ni nipa ne bai nipa ye dotie nti ye fuma ye de che na ya to aso enra techima ya na videos be circulate on the YouTube channels near other platforms. Man for be the stories. I won't check it. Go and check. Yes, what about your new girlfriend? I will touch man. Who do what about your new girlfriend? Will touch man. When your baby answer touch man, I'll be lunch your girlfriend. I was my boss answer maybe once. My boss say kasa kami shodi kasa ya. That's why I lunch new girlfriend. And that's it, me who say my comment bi. That is Salinko on any illegal na or no about from one lady no year. One of my artists me artists be fine. O show to share kojo poku mahala. Okay. O share artists am do mo ye adwuma boys abrena. Me no obi a fine. Kwa apia kra nso de kra de na ajego. Yeah, nti me bring artists on we are there nsem bi a coming across you. But I have to break it. Say fine, why feed there? Me no. Yentemai dey ate. Any hobby. Like wife was say like majai. Come on, yentematia. I say be any what to coin. Yeah. Majai. When you because a divorce. Divorce. So you divorcee. Yeah, divorcee. But the lady now come on why am artist. Until me say them me divorcee. Some men say me share me ring at me am pa me ne lady now where there. Oh my artist. What Jimmy. Matter was it? Or artist, but I don't know why. I'm a member. I only need to. I'm a for say your girlfriend. Nipa ben nipa ntiase. Till say be a obe da ko be wura dem wa say ase bibia ni. Oh okay. Me won krofobia omo me gina ho mbetimi a change wo mo. E wo manim. Me be ma ne nsore da. Ko ka so du be ma achi no wa adwene achi a. De bia. Ne esa asofo ntimi nya adwon ko ma be tena wo manim cancel ni ade ne wo mo nso wo be show off kire ahonhom e be ba asole wo ma bi wo mo tena nim address e kam. Yeah. Into am artist. Or your artist. Do you believe say you can say who manage female artists are? I was so one in that. Who just did and say we dey mesre mu abofra bi hwe bi a mu be man de nsa ahye na. We 24 channel. So for penyin da bi am ka say ayase de sebe ekoti aduane. Enti brimben wo saa na aya na shading ne wom shading cause obi anu a ye be seven one atamfo animu a woni but e dia me ne matis we dia emu da hokrogen e bia daachi bi na bia me ma e be ba na bia mo so mo wo se lady na say on sena yo we dia pay say obanyasa for yebunu be ye kan asem o say lady ni an artist you say o de achede ana madam gift and I say achede o say daachi mu say ne ba bi na mo na hwe na so say madam gift dia na say wakọ say interview we na o dey confirm na dey ni see one no yire ntem o wife and kasa what really happened I can't disclose it yo me person bibia wo so betimi dey ahye ama o mo hwe dey aye asua dey wo ma worry mu. What really happened? Only Nana Monto, the Adeba in see with me go deep baby. And I make us a mean go deep baby because a demasem no, Yamfama Bontino. Oh, okay. What I could just say in or disclose in we are no more. Ebia, say a nam for 4 normal. Okay. I mean, can be say, baby, na me share
I am a task or young match a bomb pie around 2 o'clock. Yeah. To me bomb pie we are. Ebi a meetie me nyame nyom no. Me share YouTube moka Instagram niema wo. Won say ho motivational messages or me follow mo ka motivational message. A cut across enye one side. Yeah. Enti broni bi na wo kana asem say ade a ne ma me kire no ne say awari mu no say obi timi ka say wa ye fed up. Wow. My bread awari no. Obi timi ka. Say wo say nye say obi abo adwaman nko a na bi obi timi jai. Yeah. Ana say yesi obi akobu obi na ojai. Ana obi atwempena na ojai. Enti oka asem ni wi na say be ene media bia. Ene I don't know. Bibia nso be say wo ne nchia say ene wa ye de adi no ne ntia say. Madam just said they say why fed up. We went to the father. Yakotna say kasa asem we see 2001 mu ne see. O papa nso so hu ne say ne bana ye fed up. Ye mo no ye ntini ye nka no. So it was something me betie nanse ya na metie obe 2 months ago ya. Wow. Mini anke ya fam trim so no bende me koton ma de ya first na ekon committee me tena se je se dwomfo no bi ka se Salinko na mani aba me ho so. Wow. Wow. It's something abroni no asem na ma me hu se oh say etimi si. Ai oni obi oni yeso no ba o timi ka se my fed up. Maybe a reason be answer then on so no special reason because oh but ono already much because my father up it enjoy was say so beja o papa say ohun ne se ne ba no why fed up papa didn't me solve montamasem want me ahwe say obeso I don't know ye wo nka ye wo ade a asi ene bia ye wo fed up no wo ho what I say better before say ade be fed up na bibia before say ade be fed up no na nka bibia si that's why I say me ntimi nko deep yeah because e ka say e deep a obeba benya atamfo me nso menya atamfo okay but obi anso wo ne de hye ne den sanity won fampie obi wo wa ne de ye ka entiase bi eden eba ani obi wo nso abeka ne de no eye natural eye abodie wo abodiem say you guys are not meant together you had some time to have been friends and now you are to separate for everyone to go separate ways enti menka say madam I say the nipa hu ye nti ye beka say oh but e bia hu de enya de hye da si so because it happened like a year we go back and forth ye koba ye kan be patch o say to say okay what say me jam adwene no na me move on okay ade ahia pa Canada Japan honorable Adama Salinko President Madama mechia o de bi o ka adwuma ho asem da bia o se be ma de woni nko wadwuma ho enti da bia metie ne several ways ana man baako I think say be seconds as a Kumasi one of the business mogul ono so kan say woni nko wadwuma ho enti those time me fan say na menya mokan broken heart menya broken heart but na me hwe sa ne man no a eye afutu a enya futu a ena no yiliti fie ena be ma ayese jana neka ena oba ayese ja sa omo e flow omo so omo ye yi ni nyina councillors ni nyina ye off so oba ana be ma so ejawa sit down check motivational messages what I say wakotwempra jana neka ena oga fare jana neka social media ntino obi a hit no me this time the my margin say me yira me di kan ware no wonye me masem nye me masem ti na eja ono nso busa obeka Salinko nyem plan 17 na eja ye that's why I mean 17 nko deep ye obi atimi ye fed up but ade a mesua free mpanyufo yi ho say be mindful with your business and the fact senyame de wo kwa those who left you those who became fed up shall come back to pretend to be your friend. Don't leave them. Maybe they have something, they have a ladder for you to climb. They make a what you say. Enti
me motivational messages are me yeah ne say me come am pan so be 7 months near me yeah my dream say okay madam ajai me dia ma me tu anamo me yeah my dream say me tu anamo na ampa ade ana me hwehwe pa me wo ho na obi afre me me wo away me wo ho away message e be free my sofo ho abanyina ye good positive yeah what you say na che say bibia ewiase bibi nsikwa bibi nsikwa and I'm a good friend to her ye kasa still na moja so kasa ye kasa see say enye obi funkum a bi mfum nwa ye mfum nwa ho na ye use pa onye se chese sa akọ back na se esa so na akọ ese o mu a na se me besra na obi fugo na wasan dia esre no Asia wa Asia me kasa afama ye bi ko Nigeria Togo ni ade apeke na fe I trust it afi na bedu me ene na Asia wa Asia wa na ye was ade no ho na ala cafe prophet Penga kan se bi wo se abrabo so person okwa ye focus ye wo aware bi wa mo beja mo betima awe mo ho for some time bebedru berebi no mo maturity ne get into you deep you stop. Okay. You stop. So why again so bebo bra kwa anymore when the maturity comes na a spirit. And two, it depend oba obekwa akohia no. Okay. Uhia oba afoforo na so oba na nso magap. Okay, fanze say bia madam wo wotimi frɛ me ma ye kasa. Kasa. Be ye kasa 1 or 2. Yeah. Ye kasa 1 or 2. Ofri say oba afoforo be gi seat na. Madam to me, nya kasa ne mo. Yeah. Enti eno nso wo ho. So maturity can come between you guys. Enko yese enna asem. Ne mum ebeye bibi se ete say ne ade it can even bring business on board. Oni no ba. Oh ni eniba. Obi a won 1-1. Na we dey be. Me de ba ko watechi man ha. Oh okay. Okay. And na madam so one ba very nice boy. Oh okay. What worry pedo say? E ma say na worry omo. My second chance ni. I will be a solid there be second chance. Second. What you can worry first one? Yeah. And also I'm no na a long distance relationship. Quite me baby. Okay, me baby. And na madam dey na a short distance relationship. But second one ni. Madam dey na second. Is it encouraging? You can't predict. First one, second one. You can't predict life. You know what? It is a wiase na yeba no. Shebre. Okay. And na corrections. Ebia ewo me system ne so say ebia me jump 3 or 4 and san ma landing. Oh, okay. Obi the o jump 1 are fine. Obi nso be jump bi a several times enye yi man into obeti ada. Into your life. Okay. You know wife Vijay no say 2001 baby number 2021. 2021 rather. And you know is you know obetina se kakra and I say enche be saba another way the third time. Me da se bebre. Ye be twen kakra. Oh, okay. They say they me gusu a me hwe say meto mebo ewa aware mu. Okay. Na empra twen ne de and they uginem manya ba ko mienu bi a me de mani beto so a me twen kakra nkra se piano no o twen ba ko mienu ana ba ko say tio e say some about windows so you say o maka akwa kan o pema na bia na record again e bia ba ko na ka say ba ko mienu a o bo ne se piano ti me ye window shopping do him Emma window shopping. Your friends are quite superior. Or say, dear Drady, my prim. My here or dog. Me the obet massima say, Obeko chrome, Obama massum, and Timmy Gusua me groomy, me and row. Okay. You are still searching. You are still searching. No, I'm not searching for now. Okay. There's obi wo. Bebeja mo wako. And then what can you
What can you Salinko and Ebishia Edi Kobo. I think say Assembly and Ashishen for one chef for a very long time, you know, on this particular channel we're breaking silence, you know. Also on a wife, you know, in new hope you or my jai to say, you know, on your single. But Odia, every busy in interview, Monkai Pa, me a single. Onkai, Me a single. Onkai, Mebusa, Onkai, me a single. Over diverting obey yourself because of a fraud. Me jam Edina, I will catch him. Yo, I'm on for coffee single near Naminamo Castle, my Ghana. Coffee single, see, it will do like Kofi Davis Abraham single. Yo, modest single near Castle. Okay. Adia Bakua, Futu Bakua. Me de beto hone say one ye be sum nyame yeah awrade na wonim se wo ye dote mfom so otimi ba eba wo yeah be mfom so ne ba ho a mentin na keep on praying yeah awrade ne boafo for ni to awrade so obetima yam me free se me de mani to awrade so am focus so awrade no focus where radin ayama minim say mo be tag na waresemi ti ma enkoma omo ne omo yire no ene omo kunu no ti yeah oba a wukunu ye me masem no so wa report to ama abusua wa report to ama bema no na still wo so obe ya no one should be your advisor again. Okay. Report to God. Or the Holy Spirit who leads your life. Yeah. Would there be a conco to join him say a bonfire? Na report to case man konkon kwa ono na nyame din Yesu din jai. Yeah. One be yama. Be man so a sebe ahokyere adwuma se yenti adwuma fom nti wo yere yawo asede say de wo kasa kola na unkan nyansa sem sa bema no once ya eba ne saa oba no wabeye obuafo bi a wo sum watiko no de onim se bi a o ma saa pressure life no na ama wo watimi atwen ho ana se bibisa na watimi ayi okay no mesrawo force yourself in business. Yeah. Listening to motivational message. Leave all your patterns to God. What's the meaning? And you draw. And you any other kind of worship. And you anointing oil for flow be a view. New counseling. And you counseling. What dear kakra wo ye no. You don't want ye. Yeah. Say pure water kra no be afro say blame enton ukoton ba bu nkotodwe de rade ase nefa ho che ne nsa. Yeah. This is my secret. Okay. And I love to share. Yeah. Yeah. If you can pick it, pray to God. Me say, and now you different be out. Now you are sent to be a general. What your bodges ya? When you be out there, a young one idea, grand or kitchen. Oh, so person one tighty boat to her. Ultimate face, I want to be the a good home. Free. No more free. Yeah. Never bomb pie. Yeah. Ora Yesu. Obet you. Ono ne boafo. The advice am de bema mo am wo relationship mo. Oba a wotu kunu ho. Na dwuma nya nkyere se bema no ye kohwini ana akwahwe apa. Bompa ye ne jai se wo complain o ka bibia na ya bufu ofie ho. O kasa kito bia na ya bufu. Obi wo bia wo ne nipa ne kora wo 2 3. Oba no onwene ho se bema ne nni adwuma na wone na wo ye kikiri na so jaye a enkwala ne kora be ye mobo. Ehon no be kire se bema na ye kohwini wo mpa adwuma. Ukuna adwuma say, ukuna adwuma kofom, listening to him. Keep listening to him. Pray. Give advices. It shall be well. It shall be well. The CEO of 27th Instant Chocolate Mix. We are 3-in-1.
ena akasa no tuefo pa yi wa share experience bebre e wa warem enti me ka say okwa na wa kwakope bi ato anopa breakfast obetimi abbo ne mkwara ne nyina obi abetimi anom bi na etimi abo aha ene ye de enkomo no ebese ni ne the fresh boy papa je ha Poleeno Multimedia password and handle camera direct BB executive producer Poleeno Ade Armstrong. Thank you for watching. Bye bye. Ninia takrade for yourself mom friend na mom metudi. My number be na enkoy my number ofra odi benya en 27th instant chocolate mix number ni 0246 828560 0246 828560 and 0244 972220. All right. 0244 972220. Yeah, they say like on the 14th of May, 14th of May, na Poleeno ne mame no so e ba so hye so 14th of May. Poleeno mame ne ba so tano so SDI nti we ene ye this S7 years obi obebe ye ni bibia obenya we bia power nice pa nti no 14th of May tano so SDA ye mame na ye na ye nti du ha e na ye hia ye da se pass wo hwe